خواندکاران لگور پناراوانه کورایک آواکرین 19 ماموسته هاتن جم هفدو و ستران کرمانجی و ارمنیکی و ترکی ستران گوتن امینها جی ستران اک پر خوشک جوی کورای بین سر اکرانه Navê me Ayhan Beyaz Polat, ez Işıkpınar, Mekteba Işıkpınar'da görev etkim. Ez jî mamoste me, belê. Ev proje me ya gönül elçileri korusu, öğretmenler korusu, em pe rızaxwe katılmış bin. İnşallah fayda me tegehte milletê me zarokê me, heke fayda me gehte milletê me zarokê me, zev keyfxweş bin. Meskale ulele teskar körüle dinle dinle dinle